mono mwanju muriro Ndizi TV andonse soberete nande ne chinga kichingi yangu kwara na SMS yeito ya mangana maya yejinse sano Ibere rio maya na rarito ndata kusangiri kuria gakete kwikaboni ya kuruchingongo nye chenze irianyi mo jasugusu amo nabosongo no gosemeri kwana nigo endete gutwara ritiko rigiane karo ritiko rie sabato kitariki ni sano Ibere motinyo motangani umwaka ujiri ne meronkebere ne setu gono iralie bagari aulia bene urarigire mangana ayu endoma yana rarito gwat krimina isko ya Gusii gona gosabire obena intunyero nabako tubwate sensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital kwa sensemo ya Facebook nabako tonyora Ndizi sensemo ya Facebook ni tonyora Ndizi TV News Digital kwa sensemo ya YouTube ni tonyora Ndizi TV News yonya chinga to tweet at Ndizi TV News yakaranga likia ni tukirenza kiredega wethira sinamba irase skrini ya urabu karo litko lya gatatu karo murai bwensa gendete kumirana na babwatani baye gosebali bakora ase egasi ayobo cabinet secretary amono prince of secretary amona barai banda sensemeri yanyanyukia siritko lero ni go murai bwensa anyadega kumirana na babwatani kurwa sensemeri ya senate ekero baligere kunya gukwana na serikali ya Kenya Kwanza iroberetu jokorera bakenya boigo ni go murai bwensa robereti go kumirana na barai be council of governors iri gukwanira na kie serikali kubaterana ne county kwene kyobokorero bya ngobabura sense yeito ya Kenya yunara ntokoragana emense yeito ya Kenya yona gosabiro benaintwe mbako mweri yora sense meri umuru bamanyererio njosho Auta ekera bigaidi nyanja mara sensemo ya maliogiamo ne chibiche iliane Brighton Makori. Oyo kabiro mwe msiwe wodi ya Kisii Central keva mugaka nigabona singirire kuburia ba Kenya gose kuburia ba Gusii gose abamenyi be county ya Kisii kwene kimuna ngomwabara maskani mugabana be county ya Kisii Paulo Simbarati eri kwene kimuna bokorari ngoje borase county ya Kisii gokwana senzemeri ya machoga somoyega bwa matanga yamo nigobogaka abona tebiruna nerebuya mugabona ikonyoresko elinde agendere no bokorari bwaye nigarekana ndega komocha bagetutu anabo baendete komocha mugabana asobokorari bwaye siasa yaera ntoruko kwana siasa lakini abalebiro gotiga basikwe una bwana mugabana atakira kolega asingi yabaete chiro ga mogote basanti dande ngire mogotikira abantu bakonya komuruta magena kani abantu aegwe mugabana simbaka nero kugamba aegwa maskani aye agambe na abagetutu mbagambe tena barabuo tigabaraganya ndibataka kokure myaka etarayira no nebere tigabasiko mugabana orororo nera agambe na korubu machogega onde na nyora gasi egakora bali mbali getumono bakalikuo aba director boke bali getwange 120 na korwa mo director tena no yo mo barang bako kanyake omo senator we county ya Nyamira okongo mugeni ni gobona nyarirega kuburia barai anene korwa se county ya Nyamira ojamo na ukwana niliugirimo anena libaranyare bakonyiro ne serikali ya Kenya Kwanza ka ukwana azenzemo yekerenyo ansemo ya not mugiranga burit kuregorekerekere nta somo yegabwa matanga yamo nigobona mugeni atebiruna nigo yarorekandebuna omogusii anena se county Nyamira nigatigirumagega asensemo yebirogo bya serikali niga ukwana nigateruna bono nigo barengete buna uyo kabero mubunge bwebunge ya Kitutu Masaba Sadak Mose natakire kwego bosorista general ekerwaderuna county ya Nyamira mbaranyora gitariki ndigionse serikali ya Kenya Kwanza minto kotoka ndo chimutua tigana into tolinga kitoko konyegesa twabamo twakwane rugeya bona mangana alinga nkwalenge uda kwalengo DM bona twakoti bona tokwe Rwanda buno mogu omugusii nebanga shatra kimose galenge uda bona tutaite kirokyo bosolista general onyana kuboka tokonyora geche se county araria ya Nyamira ikiara bona tutaite kuligerie bisegi twabwate bona ningesa gukyo omugusii na kitoko karaki tokurwanira nto tigarabira tiga bona banda baikaranse mes ntuntoi abumbu yagai abunto gotaka ekera serikali ebegete miruberio kwenek muna baremi bonsingoli kubale
nikobono murobirio chakire bena sichi county chionsi emeronkene na Isano Ibere likone kuna baremi bonsi ya serikali nkonyorere data yabo gosinkumanyiro mubarobo ende bachikonyorobo korali obuye gojasa matuko alibosiba ukwana bakorali be serikali anene abachiu amo naba DCC osaba deputy county commissioner mo naba commissioner nikobona bate no murobirio ni gorengete gotwara gosikumanyimo baro obwa baremi asense ya Kenya na bachikonyorobo korali obuye anene omoyo osembusuro gojasa matuko alibosio registering farmers, not specifically for the fertilizers. What we are saying is you are being registered so that you can be able to access subsidized farm inputs. Fertilizer being the topmost, but even in the future, when you have to access even seeds, you have to be in the government data. You have to be in the system. So from tomorrow, we are capturing the farmers. But remember, fertilizer is still available. The subsidized type is still available even today from the cereals stores. Omoriki obotamba se wizara ya Wildlife Sylvia Musei nikobona tebune serikali ya Kenya Kwanza nenigebe mirobirio ya kwene kuna enseme ya wildlife ngosirwere asemirobirio eyo kahokwana nikobona nyarika tabune serikali nigerengete kubeke mirobirio kubeka kibe senseme iri kwene kuna eminyama gose chituko jiri choro sana nkolendugire nema nichiro sana ebinto awa ose biribirase ministry ya wildlife. Right now we are looking at another many years of prosperity within wildlife conservation. And just to mention that data-driven decisions is the way to go for the country. And this is a premier and the only government institution on wildlife conservation. At least I'm proud that they did a proper census and they mapped out the effects of drought on wildlife, released a report in November, end of November. That report was launched in a major way. The president is aware of the situation. There has been some interventions done. There's been some water tracking, provision of hay. They have done a bit of water pans, digging dams. Much more needs to be done. And a lot of that also needs to be done so that we are prepared for the next major droughts. Abarai akorujinse mo chirichibwate abantu babatu sichibatumaro monga sechibunge aho nigobono banyarire ose batware birengere byokwene kibuna nkobori bare kibesi cya CDF kinyari kikomentwa kubatakana no mubaro ore asechibunge cyabuka ukwana ose bahukwana nigobono banyarire bate abuna kibesi kinonye cyabwato kujya sechibunge aho nigo kirengete buna nigo kikaunti go sibunge cyanyora kibesi kisaine ikorengana barabu getarabaira buya ikyagara nigo babwato mubaro monge bw'abantu asechibunge cyabono nigo batero namba kigo ikiringana ase ebunge irikonyora kibesi nyinge kubatikana no mubaro babwate. Nataka kusema tukienda bunge hata akiwa CDF hata akiwa the constituency is not going to be divided after the review ya boundary ya IBC. Wacha tuwe hata America kuna wale wanaitangwa super constituencies. Super constituency inaendanga hivi ni moja lakini population inagawanyishwa. Akiwa kule bunge ule mbunge mwingine ambao akona watu wachache ana vote mara moja. Mimi kifika maneno ya voting na vote mara 2. Tuko pamoja? Akiwa ni CDF napatiwa mara 2 kulingana na population. Unaonaje hapo? Unaonaje hapo? Alice Wambui Ng'ang'a, member for Thika Town constituency. Koimburi Wajuja, Mheshimiwa Keng'ara wa Ruiru. Our population is too high kwa kupatio the same CDF na constituencies ziko na watu wachache sana. My 30 million shillings ya kugawanyisha watoto wangu ukienda Kameno Primary School ama uende St. Patrick's Primary School ama uende hapa Kimusho ama Broadways ama Kianjao, the population ya watoto wetu wale walifanya class 8 it is very high. Lisa beso gati ya marwere agendete gusumbwe county ya Kiambu ibono yeriro mugabana abwe county yokimani wa matangi kobeke merobere abene kwene kunango korara makongu yabachenu wasenseme ka ukwana senseme ni gatebuna erebuno mugabana bwenseme ina chikone kuna marwere agendete go chanda bantase county yo ngo yakora
Ali. Kwa vile tuko na ugonjwa wa kolera ambao hapa Ruiru, kule Juja na Thika umekuwa ni ugonjwa ambao umetembea. Maji ambayo tunatoa kwenye mashimo hapa Ruiru, nawaambia watu wetu, maji ya kuchimbwa kwenye shimo, kwa vile mijengo mingi imejengwa hapa Ruiru na watu hawakuzingatia kanuni ambazo ni za kutoa uchafu nyumbani na kupeleka kwenye sewage, ingine inakuwa inabaki tu kule kwenye ardhi, hata maji ingine ya shimo iko na shida. Mugabana we county ya Mombasa Shalvunasi ni gabana teruna county ya NH lichiko anene asirira jikolenga ngaki bali bakoni mera ne marioganda senseme igose bintu binda senseme ngaki bawo tumeka lichikerio kakwa na buri tukore garoni gatebuna lichikerio na riri kobe kukurwa sebungenene ndigokonya chi county eri kwegendelia asukobe kemerobelemi ase obokorari gwakera litko. I think it is important katika regulations zetu tulozieka. What is most important ni sisi wenyewe tuangalie njia ya kuweza kuweka watoto wetu. Kama serikali ya county tumeangalia sheria zote. Sheria inaturuhusu kuweza kuweka a license for all miraa shops. Na ile amri nimesema kwa waungwana wa county assembly, ile pesa ambayo inatumika kwa maduka ya miraa, pesa yote itaenda kwa sehemu mbili. We will ring fence it for purposes of education and for purposes of rehabilitation. Hiyo ni jambo ambalo kwamba tumeweza kuelewana. Mengine ni mambo ya sheria ya serikali. Mwana mano manjumali ayo na roye jinsa Isano na Ibere kwenye nyora chikora jinsa ikomi na uchukua nyora ayo mana mange vana ndete watika imena isko ya Gusii wa kirambia mano ekera kwa ili bagali ya ulia bene kwa tenkera mangana maya je jinsa china kwa tebiri enda kubuati Ndizi TV na robansu boma Gusii bali bara ase kanisa ni gongo basabira na gendera kutusabirania na bali bandete kwiroberi oja siritiko lyangyo na inwe gendera kwiroberi buya aso kumutamira omanene ese kakira bosyo ni gochukomerana na babu mkongwe sokoro y'abantu bonse asomoroberio rumba igo na kwaria ni nabo obenere asomoroberio rumba yo nkonya sensemeri yo munwe manyererio njosho Auta ekera bgairi nyanja mene kuna maliogine chibicha go chira senjera bene eriane Brighton Makori.